Hadin gajing syawang Shipor jong ki laingut ki MLA ka seng Congress na Shillong City ki bakentup yai MLA jong ka East Shillong, MLA jong ka West Shillong, but MLA jong ka Maulai ki nong ilam ka seng ha ka jingilang ka balak penlong kerki menta ka janmit kata ha ka arpu saw tori ubanai rempang arajar arpu ar baramar baga seng kampat don yo Presiden Bapura ka parti na Shillong City hadin gajing syak suspend jong Presiden ka seng uba apiti saw kemi. Ketika jilang kala isim ya karai ba working president jong ke MPCC uba PNSM unchimti Shipori ke kam president jong ke parti jong ke Shillong City District Congress Committee. Ki nong yalam kila ong ru ba watla ki MLA bat ki weipat ki nong yalam kila lej ban penyaso bat ki weipat ki parti bat ban airu ke jingkersan se ki weipat ki parti Henry ki pai ba ki dang i bat ki dang syanya aya ke parti Congress hadu menta bat ke don kam satang ban jit thmai ya ki nong yalam bat ban thaudur thmai biang ya ke parti hapok ke jalame kalea. Hadin ba nakliang jong da Shillong City laingut ki MLA jongi ki rasha suspend. Hadin bagi let ban I support ya ke government. Di nakliang jongi kung ka Shillong City ngina khot ya kan ke emergency meeting ke bekat ke ban pen pha ban pen klan ban pen wandur biang sai hisin. Wat kham tam lor bala suspend president jongi iba PT sau kami. Di kumtang yang lakot kia kani ka meeting ka bekerki banyak penbet ini ke baro. Di hakan ka meeting ini sim kartu kani teli ki rai ka ba kumnu ban klan. Di kawai ka ba ini sim ka long bangi i working president ila thungi i kum chairman ban penyak Shipor ya kani ka Shillong City jongi hadin ba i president ila suspension mentah naka parti. Tinggal tung yai working president, wilong chairman, berpenyak ya kejalang jong Shillong City, ya mentah Shipor, hadu pengindah yo bat do presiden buat mai jong Shillong City. Te kabar kalong ba kiladon kartu kani gi blok, haka Shillong City ya kebangi haban petklan, bat ya kebangin haban tung ya ki presiden. Te Shibun kila ya ai jingmut, bat Shibun ki layawan, bat attend ya kani meeting. Nak kalian ki blok beper di ni so komen Shibun bah kajing ajing mo jong ki kalong ba ki bobun hi ki dekat ki nongkit kam ki nang don andai ka don kam stang ya ka bangin pet klan ya ki ban penwandur ya kerkom tri kam ha ki blok beper di ni so komen Shibun bah kani ga meeting ilayo ya ka ban perkhat ya kita ke baro di sakoi pat ka bentar ka ba ni don kam ba inya nang ni shikmat kalong ba Ninyo ya kaba pensno syakipat ba jong ka jalahi baro kawai ba ka parti kongresi kanang klan hadu menta ban ngismo thu ba dada kidon kini ki jingja ki jingmi jong ki MLA ke jingmi jong ki wei pat ki khot re hadu menta hi habangiya charum chane bat habangi nang ba ki brio ki bakran kalong ba ka parti kongresi kenang i hadu menta bat kanang klan hadu mentahi bat kibri gi bobun kinang don gajing id ya ka parti kongres hadu pun mo yang aku mu chairman jongka Shillong City District Congress Committee for the time being hadu bang dia eu presiden buat semai waru ila yakam ta kasi bangin saya kendu yaki nongelam yaki parti workers mo hagi blok baru agi bahaba poka Shillong City kata kali kawai mo kawangi keren tasnya.